Ya ko makanja mi andrewe, makanja jenne, makanja pakaian ni. Pada itu pakaian kita pakai masam pajak. Aja je na sambarang. Ya ko pak bere cale, aja na jolo. Iya, pak biring-biring ni pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mau pacito ngangi. Iya ko pole bale aja nah. Mabaluka maki to makala silitere na denagan na silitere sarona na yaro yaliab bakeng etatta itu haram nasaba haram ligay riha asan na makin nabi tenang kataw mali pakai 10 dirham na lengi na sera dirham di halala tapi ang kasi di dirham di harang na napaki masampajang itu pakeng makin nabi tadini tari masampajang dina kana nabi tadina sama kalami dini tarima assa sampajang tapi dini tarima matika ki tapi to mau pak na tukong kasampajang ulip pabetuh yan tu ampay awa pasapasangan iyero sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat tu aja tasalayero sampaya pamase ya tu mana sahat desa na nabita dari Anas bin Malik hat desa marfu to pa ya sange marfu disandarkan langsung ke Nabi dena ko sahabat makin nabita na nigi tau mas sampaya sunna duhari pamulawat tu na bacai ayat kursi ke 10 sesudah Fatihah rakaat pertama. Nah baca kul Allahu ke 10 pada rakaat kedua. Ia tu tahu pasti nama sipong Allah Taala. Aja tersalayar. Tapi don rakamnya dia nepa. Tajami misalnya maka tete pitu, tajaman ni dua. Matu pitate tete arwa pinapa tambah dipisahkan. Ia disebut dengan solat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih mematoha. Jadi tania solat suruh tania ya ko solat sunat suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka da setengah na pitu natama na awal duha tajama ni langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunay patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10 kul Allahu rakaat kedua ke 10 iya deto na meta de cinampa pada itu kawan ni Juma, ya nama ni Juma tak pura masam pajam mengeribi. Aja ni jauh tarewa, ya komeki rewa, pari-pari ni rewa lau bolata. Napaki masam pajam sunat tahwi ni sakratil maut. Tajama memen niar, ya nasu mau mengeribi Juma, napura ni masam pajam mengeribi. Akad deni jami rodon rakang. Pangupuna tu izazul, akad 15 si rakang, 2 rakang ni. Sampai jas sunat menamu mengeribi, mundrina mengeribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut. Maka dia nabi tanigi jana sampajange lagi gampang ni amatengan na. Yang kedua ipatajangi ki burukna. Yang ketiga malu muinola leten nasiratal mustaqim. Iya. Ya tapi wani jumami bawa. Ya mega tu sampaja Pak, sampaja. Apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana, narampe mana. Sampai ya sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimonri na loro maka dia nabita dia nagis sa kopi neraka. Yang kedua patan raka yolona sarai maka nabita pada koloko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe. Imonri na mangaribi yolona isai imonri na isai patan raka pada ko masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar. Berarti pada tu sak rakaat nilai na itu patan raka imonri na sampajang isai tu ko melo reke. Yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampai ya sunat suruh ena sanabita pada koloko umrah si bawa ya katalu tamma sempurna maga tasa di kotolo mangumrah nato si bawa nabita katalu si bawa nabita mangumrah na suku mana ngumrero katalu maka nabita tamma sempurna betul na suku umrana katalu si bawa ya kutulle masam paja sunat suruh. Kaya kawatu yaro masam paja subuki si bayi mangi mak berejama. Napa dini salai masigi to monro masiki ko masigi. Tama pi watu suruh napa jama 2 rakaat. Wan duha si ba alam nasar pangupuna. Angkat tudon na khusus. Jadi itu anunya. Tajama yaro ko tak gangkule ko tulle ya ko pajama Pak maraji kesi Pak angka zaman nah. Ibu-ibu emang dari to maraji ngapa ya ko sampai ja sunat isra tubuh dena di parewa lo boleh mesti aku masih gi ya miko duha wa direwa awabin wa direwa sampai ja sunat na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masih gi
tidak meninggalkan masjid. Maka nyala ada tijama ko ramalangi ro. Yan ang kapacara masubu. Lay palay ele, napalay jama ina sarolanda ki. Siya ganawaja tay ko lay umrah makokai 30 juta. Ya? 34. Oh, 34 juta. Ikali telu. Asirapulona, 102 juta. Ina iya kene no ki pui mana ki borang spanduk ko tiyolo makana nigi lo masampaja subuh. Mabere jama dena sale masige ko dena tama surue la yelengi di 102 juta. Na nape tate dua bani na pano masigi. Tega non ribu imalete. Iya, magi karena pahala. Ya yero sampajangnya aja tasalai dia namo maga repata terutama di makun reye pa angka tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada dena wetta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kamat tamai loroi de pata macarepa na tama loroi dako tate si diliwa nape memang sampaja ta pamacarepa mesti tolai tu sampajang paja ki matu macarepa langsung takaba yero sampajang loroi rona tasalai. Hati-hati ki bu, hati-hati ki. Nah senadeu jami macarepa kak cocok ni tapi mudah api betul nona. Nalai kutu matu. Nah pak emakun rena kada selesai pijam aku napa kak masam pajak dia na sempajak. Apa dia kak purana zaman nama kun raya itu, napur mabisa pan memang petitipan ni pura petitipan ni memang nasu. Pure manasu mesi panoi nasu pure romatu mesi masasa pure masasa mesi madaku sasa pure yero mesi mapel pure mabas mesi masari pure masari mesi rewo manasu pure manasu mesi manre batu 60 panne dega purana iya ko makadaki salasai pijamahku dega aga iya natannya di salasai kang dia na salasai iya ede meto gaga si itu roane iya na salasai na pole galung emaga kaguluan na maninala na liu aga purai moto imatu ko subi de itu narewa pakata yang kanguluan na salai bawang lipa na ganapya bawang ko tuhadu na nataro bawang makun re mana moto pacing ina pernah tu ampai de meto ti di makun re ina liwa meti ti gan napalangi lolong liwa ya gan makada na bita mega makun re kilala na naraka cocok ni nang kami matiju melata makada hana bita de nakama lino na rekode na ci di bandi 40 makun re rone iya kariwaya makada 1:50 berarti aku 50 makun na ci dia roane mega memang to makun ko naraka pak na 50 memang ya tu iya jumlah na to jadi aja na yero tak kada mega ngita ma de mega memang ti jumlah na tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakai roane makokoh iya pede lawi tu pede masoli roane iya pede lawi pede masoli. Nah sabai ya kong kepada makoko 1:7 tu, yan ang kapura ci di mabayin yang katul ng anak dara di katawana ya. Magan. Tajaga inilah kita pak mapangaruh nito yero. Di pigaga jandai be. Jandai itu bahaya to. Apalagi tu magala mati tu toli kole itu error otak na lakay ta tu ko itu narunto. Iya. Aja na to mabela mala dasar mak bicara iti ni ya kong kai ti laici di na 40 iti bira maga bate jagai bi maga kira-kira mak kolek bato ko surimuan matu akhir zaman maga rajin na ijagai bi anak makun raye pada rajin na ijagai na anak rone iya na de na pada na bisa karya bate ta mak jaga anak pak waktu na la Maryam na tilaw bolana nalacak kami matotanga na patama kamara na panalaca pangumagi aja nang kakamara di kajandela na na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo daya muasutu mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katanimi gonchi kamara na de nasu iya makukway di piara na dara le gonchi motor daya meto atap yokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagai anak tak jagai maka raja itu pak yan na tu ang paya yam itu pak doang ang tulupa kuli-kuli ang ite baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko ile pa kapitu ko mangaribi yan natanya po ang Allah Ta'ala jagay yang iwijat taman rasa baca yan bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi ala nafsi nasabay di mi pong he aleku wa mali wa ramparaku wa ahli na niya keluargaku o komedi utiti na ya ko po Allah Ta'ala jagay tidak pernah lupa
Ya kidi me jagai lah kita makalasi. De ini me jagai baini tadi tulai. Ya natanya po Allah Taala jagai yang iman rasai. Maka amalkan itu. Tabaca ro pak dongang yang maponco ibu. Ya tapura mas sampai subuh baca ro. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya pak jatangan ya lewe. Ya pak jatangan ya warang parangi. Ya pak jatangan ya keluarga. Ini mi pemurusukan ngatu degaga tu ule ku ketanya ini. Insyaallah. Mamada itu. Iya na bitta. Iya na tuni palalang. Na ita mana sini na pacalang ko kilala na neraka. Iya na tu na patu-patukangi. Na kotoro nita manato sini na pacalango kelala na suruga, tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo pala bangi ang kalalang malomo kotomelo salama. Dua, nomor di syafaat malomo, yang penting tak gang kuliah ngamoy pekuy carana nawa dilolong syafaat na nabitta, pekuy carana nawa dilolong syafaat na korangi. Tausahakan ngi mangaji mataru namo si bari si misa sota baca ala memang ikora tataro koro mejata makada tatta kalau tu dango kojo mangaji namo talu bari si mita baca napa tatutu tabaca mataru ya nalatu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah. Syafaat itu apalagi kota apa suratul mulk tabarakah palin rulada itu wala kubur. Makanya Nabi surah Al-Munjiah. Kemudian syafaatna tau pandrita maraji-raji tu ye. Nah sebab tau pandrita mi sapa ni kaya ko balsanake tanya apa pacarama madari itu ang katau maka dapat ustaz tamaka mai suruga pacu katikui lala na tanya pi je ulama ini namo alewi tamma manasato pa iye ang ko balsane gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati. Iya ko tuwe deh pernah mana salada. Nah sebab bangsa aku iya kak belum tentu. Ajak kak magimpe kak capak. Nanti iyo po ya guru tak mana segang kamadece na mate ya terupurai maka mana satu salama. Tacur ini salompe na ya ropolo ko na bitero. Tacur ini. Makanya tiap ko makade nakadana guru takali sidendreng deu bata-bata yang ina sama mage nama dece rolat tu capan nama nasaro salama iya di pacara mai mako ko balutan tu aja kamalau gimpe paje manca justas capana nakada mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makade mantap parema daripada makade mantang ustaz ya na mantap parema berarti paje parema ya ko makade mantang ustaz biasa manca justas paje ni mako ko Palai ko makanan teh ustaz bawang, ustaz lasuna deh sisa gagasan itu. Iya, jadi itu penting. Makanya guru tak apa sih sumpungi kiringan Fatihah. Ilawi syafaatna nabi ta iloti syafaatna tau pandrita, pangkat tu syafaat tau pandrita. Ya kode no koroko pianata, nang kabona ta makun rei dua pas sampajang. Syafaat tu ya tu. Tapi ya korone mana sabara deh. Iya, ya na tu ampai ara itu. Dia tu na pacu ya sanoko sanna makun ko anak na makun rei arone itu indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na iya ko arone na ya sanna na ambo na tunun rei pacu iya jadi binna ya tu itu ampai anak makun rei itu luar biasa itu iya papa salama iya ko dia tu le mole ro jalure dia tu le sapate angkato walomolomo aga asumbangi ajatis sangi makadani katau taling usaha kati aro tau taling denis sangi makadedi maling yana robawa pa makade nabi tani gidi tau masidak kadeni sangi ni katau nasidakai tau isidakai de tau ni sangi makadani kasidakai napai malala lo pada masar ni jempu lena latu pada masar aja tak ada timbang namo itina loko siratal mustaqim de tau apa napai malala ni jempu Nabi tamakadai. Angkat tahu napai malala lo pada masar, ne jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Ukun rakamina matandrege. Maka de siban nakigo na fulan bi fulan. Nang kejayano na ako siba malala magna tapat de bawa, maka de malaikat jan musappai. Nalay po Allah taala nati lakon rakamina matandrege. Aga amalannya rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang. Tau isumbangi de to ni sangi makadani ka sumbang. Dani gare. Cara nang katu pakapala korat ta macawe talipong iban ustaz na
angka gana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutu angka taruh niya wajah ikan tina ulang-ulang aja na tapodangi makariya wajaran aja tapitanga ni ganana aku tu wajaran aja na tapasisa nga salah say matu nana masuk psikolog koro si runtuk ko palawangangi denang kaniris sa makari di bantu biasa iya narona sa nabita tau masumbangnya denis sangi makadaniga tau nasumbang tau isumbangnya de tau nisangi makadaniga sumbang iya na tu tau nasa nabita de nalatu pada masar ni jampu iya upo ko mapasi pulungan ayating ina panalengang palo na panasoti lay balender mo pa yato meta mo palay jammu itu iya tau sakang nang kasi de pasidakata de napita aja na natawi nisangi tawi ini narahasiakan. Iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok kuya sampajang itala Pak Bura. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malah wajene tapas suku-suku jene tak napaki mas sampajan don raka okuilalan na sampajang itilaw. Aja ni saliwan na. Apa iya ko saliwan na sampajang malaikat isin murusu napura ni surusu po Allah Ta'ala jadi matangangi masampajak suyuki angin law meman ni aja nalapak ang ilila to ati paki yan na riyasa sampajak sunnah haja iya asampajak ya kecuali waktu-waktu dilarang kaya waktu niateng iya tengi ko pura sara aja tajamay iya tengi ko pas mabuatang mata naso ko tangasoy iya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirapa yan namo na selay na rota jaman ni iya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta cine maka malada taharapkan wah sampajangi o kopi romilaw aja ni saliwas sampajak pak bega to pura pima beresalan apa milaw ay makunru ya tu apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini nalapor yo poko mas sampajangi na langsung di sifat bicara de nagaga perantara tilaw memang ni langsung na patayakini maka na natarima po ang Allah Ta'ala aja taka na nang kalinga mo gaji de na maka de po ang Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapa ngaci dia taku madece na ini minon roy ya ko maka de natarima po ang Allah Ta'ala insyaallah natarima itu kuncinya takapami menyalita salama aja nanti ditumak gare-gare kemudian penutup ya rona maka daka pasidak ka makero tau saka nginangka amala ta aja na ya pita manangi payo ko mala pita itu marji mo pa ipake salama iya makanya kung kagaga dinis sangitawin na dece ni piga idi toko masyarakat kepala desa ustaz cama gay ko may saka nginangka amal rahasiata di gaga tau misang makoto nabita ang kataubutan na timpu o ko pa sa Yahudi na timpu ya naile kasi lo ni nabita panray dega agam nisan ni Roma kada nabita panray itu amal rahasia saha kanginangka dinis sang itaw aja na pita manang hajianu siratu sa wajianu kamana aja na saha kanginangka dinis sang itaw iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa Bu, ada pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna, tapi itu tidak ada bantuan pemerintah. Itu kita pakai swadaya. Jadi tanah wakaf kang tawe yana royon rima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Bapak. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 ulang. Jadi kurasi ulang si taungi. Tapi angka 20 sabu si ulang, angka 30 sabu si ulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu velo tala si ulang matu ko kupon na ro tala takon po imatala. Kamu nomor HP na ko ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampak ti lodo ngapawan. Mudah-mudahan dilancarkan.
Nasaba utarge maka dia ko 20 talula wa di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya ro pangolongangi mamagi-magi na pabaraka ipo Allah Ta'ala, terutama keadaannya makokoy tapakan jaki tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya ilau doang manangi tilau doangi anak-anak tilau doangi pak kampung. Ini penutup untuk pu imang tugas na imangnya aja tasalai masigi ekode tilau doang ngisa na kampung aja 2 waktu pura masam pajang ngisa si ba masam pajang subuh kapang katu angka potu imat di si jay mat de kalalu imam masam pajang sunat mo pite dapat dia ni lampu nak de aja di imangi mondri ki cede ya ko subuh mondri ki masuk iya kajak ko made manang jamaata monro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan na denawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa, nomor 2 imam, nomor 3 ustaz. Itu aja na masih jamatin ro. Magay ilaw doang ngisa na kampung tilaw doang aja na tatilaw doang. Aja na tilaw doang ipadat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na pacuki salama. Malaikat di milodong ya ko to milodong aja nije anak tabayi lodong pas salama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na beta gitu. Itu ya saya kira ya no pangolongan mamagi-magi na pabaraka ipo Allah Ta'ala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fatun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.